Mathaa 24 thutha wa thirikari kurekereria kigina gĩa ciringi bilioni 3 cia kugura bataraitha nyihie thogora, bataraitha iyo ni yambĩrĩirie gũkinyĩra arĩmi amwe. Gũkũ nĩ rũhonge-inĩ rwa NCPB kaunti-inĩ ya Bungoma, kũrĩa mĩhuko 560 ma bataraitha iyo ĩtwarĩtwo, nao arĩmi magĩtanywo kwambĩrĩria kũmĩamũkĩra wakana gaka. Kaunti-inĩ ya Kisii ona kuo bataraitha ĩno nĩ kinyĩte rũhonge-inĩ rwa NCPB, ona kuo gũgĩtũmwo mĩhuko 560. Nilikujia mbolea, nikafika hapa nikaambiwa niende kwa agriculture. Nikafika huko kwa agriculture, nikaingizwa kwa system, nimemaliziwa, nimekuja na nilikuwa nataka mbolea 50 kg. Sasa nimelipa 3,500. Sasa hizi ndio naendelea kupewa mbolea. There are some forms to fill it, then I go to town. Look for, I don't know, code number, I don't know what, sijui ni nini huko town tena, ndio nipewe mbolea. Arĩmi meyumĩrĩtie ũmwe kwa ũmwe kwamũkĩra bataraitha ĩno ya ciringi 3,500 magĩcokeria thirikari ngatho nĩ kũhingia kĩranĩro gĩkĩ. Tulikuwa tumepanda, lakini sasa tuko na matarajio ya kupata top dressing, tuendelee na kupata mafuno site. Shukuru serikali kwa kutupatia mbolea. Nimepokea mifuko 4 kwa bei ya 14,000. Kwa hivyo kama ningekuwa nanunua kutoka dukani kama kawaida, ingekuwa pesa nyingi, twice as much. Ona gũkĩrĩ maroiga bataraitha mũthemba wa CAN ndĩroneka ta icio ingĩ, onayo makĩũria imakinyĩre. Ingawaje wengi wetu wamepanda, lakini pia tungehitaji tupate hiyo mbolea ya CAN ambayo pia itatusaidia kwa kufanya mambo ya top dressing. Tumeshukuru sana serikali yetu kwa vile imetujali kwa wakati huu, na tumepata afueni kidogo kwa sababu tulikuwa kitambo tushaumia sana. Thirikari ĩgũithĩtie bataraitha ĩno kuma ciringi 3,500, arĩmi magĩtanya mbura ĩno yure nĩguo magĩe na kĩmera gĩkũmahe irio. Ngĩribotera Inooro TV, Njĩtagwo Wanjikũ wa Kĩmani.